olwaleero luno genjenago makambwe gali kufuluma mu Eastern, specifically Mayuge district, nga enaku dino mbeire ntambula nga nambula ku bifo about entertainment endongo weri kutambula abembi aba comedian n'ebitwalikiza abalala, but utwabire mu press conference already eya mwana mulenzi Slow Music dukila alina show yenga abiri na ditya olw'omukaaga dozi, but nesanze nga emayugaawo okusinzira ku baana bye bampayire ni information n'okunonenkereza kunafunye okutontono kunakuzeeku okutontono okunonenkereza nga kiragibwa nti emayugaawo waliwo olutalo olubba mu ndongo, ng'era abaana abandi tibaikiriza nti onaasinga, abaana abandi tibaikiriza nti babasinga n'olutalo oluli awo. Kyaneewuuniza ino nga ku press conference ey'omwana mulenzi Slow Music abembi tibaidyeku kyankuba ino wununu banamawulire babaire kuku aba Mayuge FM babaire ku baidye kati kyankuba ino wununu okubanga abembi bene na bene ngaliwo ino olutalo olubba nti nja kukirifayinga nkize kwiganga nti iganga faini ebisinga bibaawo bayombagana bakola ki aye ubabaawo munaibwe Charles baidumbira idinda baidumbira na mutumba baidumbira ebifo ebisinga bungi bidye nga